uma uhamba uthi uyezulwini uya kwabangcwele ngokweinkonzo ngokwemimoya uya kwabangcwele kusho ukuthi wena usufakwa kwabangoni usufakwa kwabangoni ngoba vele ubukhosi buphethwe abangoni okusho ukuthi abangenasono ngoba ulindile egumbini lani lokulinda ngamacala akho alungiswa wasuyasuswa egumbini lokulinda wayofakwa kwabahlanzekileyo emanonweni ngoba abangoni amanono abanasi isono zonke izinto bazenza ngaphansi komthetho womoya inono alinakho alinazi ithinzi okusho ukuthi okuhlanzekileyo uma sikhuluma ngobukhosi sikhuluma ngento ehlanzekile ngoba enonweni siyayisithi inono sithi abantwana uma sithi inono abantwana emntwaneni kunobaba kunomama kunezingane kumntwana kunekhehla kunesalukazi kunomkhulu obenyama kunjalo bonke lobukhosi ubuthatha ngobulwane ngokulwa ngokulwisana bese gcine ethathane ubukhosi ngoba vele uyimpi ingakho ke ukuthi ibhubesi liyinkosi yezilwane ngoba yonke into liyithatha ngendluzula liyalwa yonke into liyithatha ngendluzula liyalwa alukwazi ukuthi likhulumisane nabantu kodwa nalo lizongena ngaphansi kwabanguni i5 i-big 5 abangoni libo lapho balungiswa yilo leli bhubesi leli ngoba lona liza ngolaka liza ngelanga ngoba ulibona nje linomdlwenga imsebe leya yelanga likwazi ukuxhumana nelanga ngalesi sidlukulu sakhe usuku lukhandwa ilanga iSunday ubusuku bukhandwa iMoon Day bese kuzoba yilezi inkanyezi engaka ezintathu angazi bayibiza ngani ngesilungu kodwa mina ngizazi ngesintu ilanga inyanga kuzoba inkanyezi ezintathu okuyini okuyinkwenkwezi okuyindonsa busa okulikhwezi zingaki zintathu ngoba kunale ephelezela ilanga mase liyoshona inkanyezi angiyazi bayibiza ngani noma ikhwezi lelo noma inkwenkwezi iyona elandela ilanga mase liyosithela lilandelwa inkanyezi ukhona inkanyezi elilandelayo inkwenkwezi uma imuni iphuma ekseni noma sekusa idonswa inkanyezi lenkanyezi iphuma ngisho imuni ingekho iyakwazi ukuthi idonse ini ukukhanya izohambela kuqala ini ilanga ukuthi mase liphuma yona isikhanyisini kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa sanamukela kuSolo Moya TV nomkhulu Mazibuko i-channel ekhanyisa futhi iqwashise abantu ngezimo zemimoya mkhulu siphinde sabuya siqhubeka ku part 2 ngoba immediately njengoba besilo ukuthi sisuka ku part 1 walesihloko samakhosi impande nesikhwakha kodwa mkhulu ngaphambi kokuthi siqhubeke ngoba siqhubeka same time sicela abantu baqhubeke ba-subscribe ba-share ba-like siyayibona i-channel iyakhula and ikhula ngesivinini mkhulu ngaphandle kophozisa amaseko ke ngoba u-part 2 ngizocela uqhubeke la besigcine khona sozo-eda lokho okumele uku-ede ngendaba yembizo ngendaba yetho
na la utholakala khona sizoshoma uqela. Ngizocela ukuthi ukusheshsha nje ngithathe intambo ngizilahlele kuwo ngoba siye sa deviate kancane ukuqinisa noma ukucacisa ngobubanzi balesihloko lesi ngoba sibalekile mkhulu. Ngizozama ukuthi ngithathe intambo ngizinikele kuwo ukuthi uzame ukucacisa kabanzi ngalesihloko lesi. Okay, ngiyabonga Dlomo ukuthi unginikele ithuba. Siyabingelela ke kubabukeli beSolomon TV. Nizabingelelwa uye umkhuluma zibuko. Isando sesezulu. Sizothinta futhi umoya wamakhosi. Masithinta umoya wamakhosi sithinta iumbrella. Sithinta umoya okhusele noma okhoseleyo uma sithinta umoya wamakhosi. Sinamakhosi ke ahlukene kathathu. Sinamakhosi entaba, sinamakhosi amanzi, sinamakhosi asezulwini noma aphezulu. Uma ngithi ezulwini ngikhuluma ngesibhakabhaka, ngikhuluma ngespace esivulekile kuphi emkhathini, ngikhuluma ngomkhathi. Okay, noma ke sibheka izinto zomkhathi sibone ukuthi kunemimoya engahlambulukile kuphi emkhathini njengoba kuwaba khona izimvu, kwakhona imbuzi, kwakhona inkukhu, kwakhona yonke lento le ziyabulawa lezi zinto lezi, imimoya yazi yakhuphuka ifinyelela emkhathini bese iwuthatha lo mkhathi. Kanti umkhathi bekuligumbi lokulinda kwabadlulile emhlabeni, bebefike belinde khona kuphi emkhathini, belindele ukulungiselwa bese beyongena kwelamathonga lapha enithi khona nina kusezulwini. Ilapha bafike bangene khona. Uma uhamba uthi uyezulwini uya kwabangcwele ngokweinkonzo, ngokwemimoya, uya kwabangcwele, kusho ukuthi wena usufakwa kwabangoni. Usufakwa kwabangoni ngoba vele ubukhosi buphethwe abangoni, okusho ukuthi abangenasono ngoba ulindile egumbini lani lokulinda. Ngamacala akho alungiswa, wasuyasuswa egumbini lokulinda wayofakwa kwabahlanzekileyo emanonweni ngoba abangoni amanono abanasi isono. Zonke izinto bazenza ngaphansi komthetho womoya. Uma sithi bazenza ngaphansi komthetho womoya, bazenza ngaphansi komthetho kokukhanya kokuqala. Ukukhanya kokuqala ke ilapha kuphuma ilanga, okusho ukuthi abangoni bebi umoya omnyama noma behlele ebumnyameni ngamandla nenhlakanipho yabo. Uma ke sikhuluma ngenhlakanipho sikhuluma ngokuhlanu kukamoya. Lapha okugcina khona ngolesihlanu. Inhlakanipho leyo etholakala ekuthuleni, etholakala ekungonini, enonweni. Inono alinakho alinazi ithinzi, okusho ukuthi okuhlanzekileyo. Uma sikhuluma ngobukhosi sikhuluma ngento ehlanzekile ngoba enonweni siyayisithi inono sithi abantwana. Uma sithi inono abantwana, emntwaneni kunobaba, kunomama, kunezingane, kumntwana, kunekhehla, kunesalukazi, kunomkhulu. Uma ke sikhuluma ngegama elithi khosi, khosela, inkosi, sikhuluma ngomoya owengamele konke, hayi inkosi yenyama. Ngoba uzafike esihlalweni nje ebukhosini lo esimbiza ngenguni. Akwengiqale la sinendiki, sinendawo, sinenondo, sinomlozi, sinenguni. Azafike lapha engunini okusho ukuthi uyakhula. Uyakhula ngokwegaba ezoba bese zoba inkosi eseyohlala esihlalweni. Ingakho bembekela isihlalo bese zoba inkosi esehlala esihlalweni lapha esebuka konke okuphila phansi, eselawula, esekhomba nje ukuthi lokho akulungiswa kanje ngoba udlulile kukho, wakhula. Ingakho lo sithi umkhulu womkhulu ngoba ukhule, wakhula. Kusho ukuthi mkhulu manje komkhulu sekuyinkosi ngoba ukhosele. Nezibongo ke ziqhamuke lapho enkosini yesibongo esithile, ngoba ngisho nezithakazelo bekuba zibongo zenkosi.
ithakazelo lona esikhosele ngaphansi kwakhe. Kuyikuthi ke bengafuni ukukhuluma ngomuntu munye okuyena oyinkosi. Ngikhuluma ngobukhosi mina bezulu, ngobukhosi bomoya, ngobukhosi bomoya abunamthetho ubukhosi bomoya, futhi abunamfihlo ubukhosi bomoya, abunayo imfihlo. Kodwa once kwazoba ubukhosi basesigangeni noma basentabeni, sekuyaqala sekunemthetho manje. Ngoba ibhubesi liphilela impilo yakhe, indlovu iphila impilo yakhe, upetshana uphila impilo yakhe, ijirafu iphila impilo yakhe, ingwe iphila impilo yakhe. Kukutshena ukusobala ukuthi umthetho wekhaya nekhaya bese uzokwenganywa inkosi yezilwane noma inkosi yentaba. Ngoba mangizothe yezilwane okusho ukuthi lobu bukhosi ubuthatha ngokulwa lo muntu. Obenyama bunjalo, bonke lobu bukhosi ubuthatha ngobulwane, ngokulwa, ngokulwisana. Bese gcina ethathane ubukhosi ngoba vele uyimpi. Ingakho ke ukuthi ibhubesi liyinkosi yezilwane, ngoba yonke into liyithatha ngendluzula liyalwa. Yonke into liyithatha ngendluzula liyalwa. Alikwazi ukuthi likhulumisane nabantu. Kodwa nalo lizongena ngaphansi kwabanguni i-big 5. Abangoni libo lapho balungiswa yilo leli bhubesi leli, ngoba lona liza ngolaka, liza ngelanga. Ngoba ulibona nje linomdlwenga, imsebe leya yelanga, likwazi ukuxhumana nelanga ngalesi sidlukulu salo. Likwazi ukuxhumana nelanga. Yiyi imsebe yelanga leya. Okukutshena ukusobala ukuthi sikhuluma ngobukhosi lapho okukhosele khona konke. Imoya emhlanje yasentabeni, imoya isikhombisa semanzini, imoya u12 yaphezulu ehlanganisa intaba nani namanzi. Uma ke sikhuluma ngobukhosi, sesithinta amabutho, sithinta amandeki, sithinta abalozi, sithinte amakhosi. Sikhulu amandawo wekho. Hayi amandawo namanono baseceleni labo. Okay. Ngoba bona ngolimi lesilungu baya neutralizer labo bantu. Ibona bakwazi ukupholisa, abakwazi ukwehlisa ulaka. Laba babili. Sibuye size la umsuko wokuzalwa komuntu ulapha esenta. Ingakho bezothi bona i-center ye-Africa, i-center of the earth, i-center of the world, ilapha okusuka khona umuntu omnyama. Akekho umuntu omnyama uthiwa usuka e-center ye-Africa. Ayikho into enjalo. Ayikho into enjalo. Umuntu usuka e-center ye-earth, yomhlaba. Usuka e-center i-vibration ye-center yakhanda u-round womhlaba, ya vibrate isuke e-center yathi yavuleka. Onke nama 4 cardinal points asuka phi e-center. Ingakho kukuhlanu. Ku4 kungamagumbi amane omhlaba, kodwa kulawulwa uround uwonke. Noma ku4 cardinal points kulawulwa idot, seku5. Yibo ubukhosi lo. Sithe entabeni sinabahlanu, sathi phezulu sinabahlanu. Ngoba abekho laba abawu9 noma abawu7 uma bengekho laba abahlanu. Ngoba usuku lukhandwa yilanga, usuku, ubusuku bukhandwa yimuni. Bese kuzothi kunezinkanyezi lezi ezintathu, zinsuku ezinhlanu lezo. Usuku lukhandwa ilanga, iSunday. Ubusuku bukhandwa imoon, iMoon Day. Bese kuzoba yilezi inkanyezi engaka ezintathu. Angazi bayibiza ngani ngesilungu, kodwa mina ngizazi ngesintu. Ilanga, inyanga.
kuzoba inkanyezi ezintathu okuyini okuyinkwenkwezi okuyindonsabusa okulikhwezi zingaki zintathu ngoba lezi zesilimela mawukhuluma ngezesilimela ukhuluma leyo ngalama planet amangaka awu9 ngoba ziwu9 lezi ziwu9 zizalwa ilaba bathathu ilanga inyanga inkanyezi ngoba kunale ephelezela ilanga mase liyoshona inkanyezi angiyazi bayibiza ngani noma ikhwezi lelo noma inkwenkwezi iyona elandela ilanga mase liyosithela lilandelwa inkanyezi ukhona inkanyezi elilandelayo inkwenkwezi uma imuni iphuma ekseni noma sekusa idonswa inkanyezi lenkanyezi iphuma ngisho imuni ingekho iyakwazi ukuthi idonse ini ukukhanya izohambela kuqala ini ilanga ukuthi mase liphuma yona isikhanyisile angithi siyavumelana lapho bese kuba yikhwezi leli elihlala nje lifunda lona blue ikhwezi ikhwezi blue ikhwezi liba khona ekseni liba khona ekseni liphuma ekseni ngazi noma abo past 3 noma u3 noma u4 lapho liphuma lapho. Okay, so mkhulu kungenza ukuthi le nkanyezi okhuluma ngayo ka3 iyahambelana nesiguqo sekuseni sika3 labantu abathi kumele uthandaze noma umuntu egobongo kumele uthathe ngo3. Angithi ke Dlomo ubuza umbuzo omuhle impela. Kufana ngisho nokusebenza komuntu. Umuntu omnyama akasebenzi usuku lonke. Thina simoshiwe ukuthi sisebenze ini usuku lonke. Kahle umuntu omnyama ithi mayiphuma lenkanyezi le ebiza ngekhwezi. Ithi mayiphuma ekseni le nkanyezi leyo aqala asebenze umuntu. Okusho ukuthi uqala ngo4 ukusebenza. Uyavuka ngo3 uvuswa yiyo lenkanyezi. Isona sikhathi sabantu abamnyama leso. Uyavuka ngo4 uyaqala wenzani? Uyasebenza. Makushaw 9 uyayeka ukusebenza. Okusho ukuthi usebenza how many hours? 5, 6. From 3 to 9 it's 6 hours. 5. Uqala ngo4 ukusebenza. Okay. Avane ngobani? Ngo9. Uvukile ngo3 evuswa isikhathi. Sale nkanyezi. Ngo4 uyaqala manje. Omama izangazi zishanela amabala zenza yonke into. Usemasimini kuyasetshenzwa. For 5 ngoba uma kuzoba u9 ilapho ilanga seliqala selishisa selipha seliphakama awukwazi ukusebenza ilanga linjani liphezulu liphakeme ngoba liyashisa bese siphinde sibuya ukuthi ngalesi sikhathi iphuma inkwenkwezi ilandela ilanga liyokwenzana liyoshona yilapho abantu beqala belala bebuye lezindlini bayokwenzana bayolala ukuze futhi ngo3 bezophinde benzeni. Siyavumelana ke manje. Bese siyabuya ke sizobheka ukuthi njengoba sithi kunemoya u5 yamakhosi ekuphi esentabeni, kunemoya eyisikhombisa yamakhosi ekuphi esemanzini, kunemoya ewu12 phezulu yani yamakhosi. Sikhuluma ngebig 5 kuphi entabeni. Sikhuluma ngebig 5 ekuphi esemanzini. Bese kuzoedeka amadolphin. Kuzoedeka umkhome. Uma kedeka amadolphin inhlakanipho leya yamadolphin. Ubuhlakani bese kuthi umkhome kuede umcebo. Lokhu esicebe ngakho. Yingakho ubona nje abelaphi laba abagangileyo bethatha amafutha omkhome bethi banikhandela amafutha enhlanhla bethi bazomkhandela inhlanhla ngawo. Ngoba umkhome uyini? Uyinzuzo. Okay. Mkhulu ngicela ungene emadevini nesathu sokuthi ubalile amakhosi wentaba ubale ibig 5 indlulamithi ibhubesi iphondolo yaBhejani indlovu nengwe
lawa wasemanzini sibalani mkhulu njengoba sobale phela lapha emanzini kunezinto eziningi ke emanzini kunezinto eziningi emanzini kunoshaka kuneinkosazana lezi enizibizayo nithi khona amakhosazana amanzi kahle lapha emanzini baphethwe nomoya ilesanga zokuthu nomoya isona lesi siphethe iziziba esiphethe lobhesini siphethe amanzi siphethe ulwandle siphethe iziziba izimpopho ngoba zonke impopho uma izokwehle emadwaleni zehlela kuphi esizibeni noma emhlabathini uyena umuntu osekele lokuzana ophethe le yami moya yasemanzini mawufika nje lapha emanzini kunenkosazana lapha kunenkosana yasemanzini uyawuthola umkhombe lapha emanzini uyayithola idolphin emanzini uyayithola ushaka emanzini baningi uyabathola baningi kakhulu ingakho imimoya yasemanzini engathi iba mningi kuneyabo phezulu kunesentabeni ngoba lapha emanzini kunempilo nabantu bakhona sibuye siye phezulu imimoya leyana yilo luthungo lenkosazana olu7 colors bese kuyoba ibani zezulu ezinhlanu okusho ukuthi uma uzothatha lezi ibani uyifake kuma planet ama planet azoba u9 wona bese kuba zibane engaka ezintathu okuyilanga inyanga yini zinkanyezi ngoba nazo inkanyezi ziyakhanya alukho usuku okuthiwa azikho ngazo inkanyezi kodwa imuni kuyenzeka kuthiwa ayikho ayibonakala isuku ihlehlile isazilile ngoba nomuntu wesifazane akabi nesikhathi eside ekhulisa ingane isala nani ingane isala nendoda ubona kumoshakele kunjena nje ingoba abantu besifazane sebefuna ukuyikhulisela ingane baze baguge kanti ingane yena ugcina ukuyikhulisa ku9 years njengoba ekwazi ukuyiteta ku9 months bese eyikhulisa from ku1 year kuyophela ku9 years after 9 years iminyaka yayo yonke izobe ikhuliswa yini umoya noma indoda uyena umuntu osekumele akhulisa ingane from 9 years kuya lapho eyogcina khona khuliso bani indoda okukutshena ngokusobala ukuthi ilanga liyakhanyisa nezinkanyezi zenzani ziyakhanyisa imuni iba nezikhathi ekhanyisa ekhanyisa ngaso especially ngesikhathi se-full moon yebo kuba nezikhathi bese iyahamba iyahlehla iyozila njengoba umuntu osifazane kufuze ukuthi mayisesikhathini enze njani ahlukane nabantu asuke eduze kwabo ngoba usuke njani engcolile usuke njani ezihlanza ukutshena ngokusobala ukuthi abantu abamele ukukhanyisela umhlaba bangaki babili abantwana nobaba ibona abantu abazokhanyisela umhlaba ngoba umama uyahamba bese yafa njengoba neqanda kuye lihamba bese lenza liyaqhuma kuchitheke igazi bese lizohluma kabusha ngoba umuntu wesifazane fuze ngabe yibo abasheshe bafe kodwa ngoba sebethathe umthetho wamadoda noma sebethathe isigaba samadoda sebengamadoda bangabafazi njengoba sebengamadoda sebengabafazi amadoda seyafa asheshe ukufa ingane zethu ayibafico baba bethu kodwa omama bethu siyabafica ingane zethu yini na amadoda asefile awasedlula amadoda seyafa ngoba alahle indawo yawo ukuthi wona melaphile kanjani alahle lobukhosi alahle lobungcwele alahle lokungoni alahle lobunono asekwazi ukuthatha isidoda sawo ayosibeka kumuntu wesifazane esesikhathini ulale nje nomuntu wesifazane esesikhathini uyindoda ephelele kodwa ulele nomuntu wesifazane ukuphi usesikhathini lesi sidoda senzakalani lesi sengcosela so manje
umuntu wesilisa akasenaso isikhathi eside ekhulisa ingane. Kahle lapha kubule umuntu wesilisa ingakho izwe ulibona linje. Kubulawe umuntu wesilisa kwathiwa asibulale lo ngoba yena unenkane embi. Futhi umuntu wesilisa akavela athathe noma yini. Uyayikhetha izinto ezenjani ayithathayo. Bafothi lapho nje yamakhosi, ilapha yamakhosi. Mkhulu, Ilapha yamakhosi. ngiyayizwa ku-part 1 sesakhuluma kulento yezimpande nesikhwama sicacisa ukubaluleka kwalezilwane lezo kuthiwa i-Big 5. Ngokwezimpande ke mkhulu nesikhwama ungakwazi ukuthi ke manje ucacisele noma uhlazeka ngokubanzi kuyona lento yezikhwama zamakhosi in relation kule lwane besizibala impande zazo ezihambelana nazo le lwanyana. Okay, ngiyakuzwa ukuthi ufuna ukuthini. Sithe ilanga liphethe ukukhanya. Ilanga. Sithe liphethe ukukhanya. Njengoba liphethe ukukhanya nje likwazi ukuzala inyanga lizale inkanyezi. Ilanga. Liphinde futhi likwazi ukuzala uthungo lenkosazana. Oku 7 colors. Ilanga. Ngoba linomlilo nomoya. Ilanga. Okusho ukuthi uma sizokhuluma ngesikhwama sikhuluma ngobuthathu. Noma ngokuhlala. Uma sikhuluma ngesikhwama. Ilanga njalo isikhwama siyamafutha nezimpande. Izimpande zilawulwa imuni. Umhlabathi ingakho inyanga zonyaka. Angithi uyazwa? Inyanga zonyaka. Enilanga kulezi inyanga zonyaka lithatha isikhathi eside la. Lithatha isikhathi eside ngoba liyangenela nakuyinkwindla ilanga uthole lishisa. Kodwa mase iqala sizithi June, July, August sekusebenza imuni. Okuyena obandi sayo. Bese kuphinde futhi ngoSeptember liyaqala ilanga. Lizovala futhi kuMay. Ilanga. Okusho ukuthi owesifazane uphelela la kuba ku3. Usuka la kuJune eze kuJuly avale ngoAugust. Njengoba nezinyanga zonyaka zihamselana nokumila nokusha kwemvelo. Uma ilanga lihlehla usondela inyanga zishintsha. Zisha for 3 months. Seyivukile futhi. NgoSeptember. Okukutshena ngokusobala ukuthi konke lokhu kulawulwa indoda. Konke lokhu kulawulwa indoda. Isikhwama esani esamadoda. Okay mkhulu. Kule nto leyo ubugedle ubunyanga busebenza kanjani? Uyazi ukuthi benze njani uma bekhanda ukugedla. Mabekhanda igedla bahlanganise umoya nomlilo. Umoya nomlilo. Uma behlanganisa umoya nomlilo bekhanda amagedla. Isikhwama segedla uma ngithi bahlanganisa umoya bahlanganisa okuvunguzayo okuwumlingo okuhamba emfihlweni bakuhlanganisa namafutha nezimpande base bekhanda umoya wobugedla. Kahle umoya wobugedla awukho. Ukhona abacebileyo okulilanga. Ilanga line gold. Line platinum. Line silver. Ilanga. Omunye umuntu omkhulu uzobuza ukuthi usho kanjani mkhulu ngoba lezi zembiwa lezi zitholakala ngaphansi komhlaba la. Ingani wena uma uzokhanda le gold le uncibilekisa umhlabathi uyawushisa. Oh qinisile. Uyawushisa and negold igold uyayibona ukuthi ikhazimula njengelanga. Igold ikhazimula njenge. Na iplatinum njengeinkanyezi izalwa yini? Yila iplatinum isilver kamanzi isilver. Uketshezi luketshezi transparent isilver.
yazi mina mkhulu khona la engifuna uye khona kulento yeimpande isikhwama nobukhosi ngoba into yesikhwama mkhulu ijulile umzekelo isikhwama sakithi kwaDlomo angeke sifane nesakwaMaZulu kodwa ngendlela abasenza ngayo manje isikhwama siyafana ngihlangana noDlomo ngiyamfundisa ukuzingela yikho ukuthwasa ngiyamfundisa ukuzingela ngiyamtshengisa ukuthi ibhubesi lizingelwa kanje ingwe izingelwa kanje ubhejana uzingelwa kanje impangele izingelwa kanje iikli izingelwa kanje wenza kanje okusho ukuthi yonke lento isuka kubazingeli ibona ababefundisa ukuthwasa yibo ababethwasisa ngoba abazingeli bayibo abathwali bani benyongo yibo abathwali bani beyidlukulu okusho ukuthi bayacupha bayabulala bayacupha bayazingela bayacupha bayahanda konke kukubulala lokho kodwa babulala bomoya babulala abantu abaphansi babulala bomoya babulala abantu abaphansi bacupha inyoni baphinde bazingeleni inyamazana bacupha inyoni baphinde bazingeleni inyamazana konke bakusebenza ngani ngeimpande isikhwama leso so mkhulu ngenza ukuthi bona abazingeli labo yibo ke yibo abagedlile phela abazingeli ngoba bayakutshela ukuthi ukuze izilwane zingakubalekeli sebenzisa impande ukuthi uyihlanganise negazi lani lezilwane yazi mkhulu why lo mbuzo ubalekile angithi izilwane zidla ihlahla uma zizwa wena unuka isihlahla zenza njani ziyasondela zifuna ukuzokwenza bese ziyadla ziphinde futhi uma wena uza unuka inyamazane igazi lenyamazane ulifakile la emzimbeni angeke ikwazi ukukubalekela ngisho ilokuzana inhlwathi izingela ngezihlahla inhlwathi ingakho beze bethi inhlwathi iyakwazi ukukulalisa uzokunuka kamnandi uzwe kungathi ubona amablomu ubona yonke lento lena ugcina usuwezelulala bese yenza bese yakubamba bakhuluma ngaleyo nto inhlakanipho yenhlwathi indlela ezingela ngayo yona ihlala lapha exaposini ilindele izinto ezodlane utshani bobuhlaza ngoba amaxaposi ahlale njani elihlaza bese iyenza njani inhlwathi ihlale lapho bese ifika imbuzi zifike zidleni bese iyayibamba zifika inyamazane zidleni bese iyayibamba angithi uyayibona kahle abazingeli yiwa amagedla abazingeli lapha ethwaseni nasebunyangeni basebenzise umoya wabazingeli ukuthi lo muntu unomlilo umlilo kuyimpi nanini na umlilo uyimpi unomlilo unomlingo unempi noma unobulwane ngoba konke lendluzula nalesi sidlova usifunde kubulaleni ini kwase kukhandwa umuntu okufanele ukuthi abe yibutho esuselwa kubani umzingeli ingakho bezokukhanda baganda amabutho laba bantu bawagandela amabutho ngoba bathole inhlakanipho yabo yabazingeli okay ke mkhulu isikhwama sesibonile ukukhandeka kwaso impande yebo ukuthi ziza kanjani iqhamuka phi impande la ebukhosini ke manje lezi zinto zombili ziya kanjani ebukhosini angithi phela manje sithe thina lo muntu lo usebenzisa amafutha asebenzise ihlahla asebenzise umlingo noma umlingo umoya asebenzise ihlahla umlilo nomoya okumlilo umoya ukwazi ukubona kodwa uyakwazi ukwenza izinto zenzeke kodwa uma ubona ukwazi ukubamba futhi umoya okusho ukuthi lo muntu uphethe lezi zinto ezingaka ezintathu uphethe ubaba umama
yini lene qedileke uyiba ubukhosi lo oh yiba ubukhosi lobu kuphinde kubuye la bahlanu laba bantu njengoba bebahlanu nje sithe indiki indawo inono umlozi nomnguni nangu lo ukhandwe yibo bonke lapha ukhandwe ubaba umama ingane yomfana ingane yentombazana ingane yomfana noma kuhuwe lo uphinda ube ulowe umama lo uphinda abe yilo bonke basuka kulo balawulwa yilo okusho ukuthi ubukhosi ilobu buhlanu balemi moya. So kulento ishoyo ke mkhulu in relation to isikhwama labantu esibabhekile sithi amakhosi wethu sikhuluma ngani yini ku amakhosi wethu yini sizothi hayi ngizothi hayi mina siphethe kahle lamakhosi lana yilindiki abafundisi bokubulala awuchaze mkhulu ngoba angithi thina ngokuqonda kwethu ebukhosini kula sifuna ubukhokheli sifuna umuntu ozosiza ngokuthi sithathe inqumo uyabona nje lapha ebukhosini akakhokheli umuntu lo uyabulala nje straight yonke into uyithatha ngenkani yonke into uyenza ngenkani uphatha ngenkani angithi mkhulu yonke into uyayigwamanda yonke into uhlala phezukwayo uyayigwamanda wena wathola ukuthile usiyekuthathile yena kubuya ngakuye uyena osezopha wena usezokucunzulela wathatha amandla ukuthi enze yonke lento nami ngivuma ukuthi hayi thatha ke imfuyo yami noma agwebe ukuthi cha wena ngoba wenza ukuthize ngiyinkosi ngoba ngithi inkosi ukuthi mangabe umgozi uphikisana noDlamini lecala lizohamba lenkosi ibheke la angithi lo muntu sithe uqale umfana noma ingane wakhula wazoba inkosi ayikazi yathathwa inkosi yanikwa ingane kuba khona ibamba elinjani ibamba lidala ngoba nazi yonke imithetho yokukhula kwenkosi angazi noma mhlawumbe uyangithola amandla wathola lapho ukuthi angisho ungathi uzama ukumatheka wena noma uzama ukulwa naye noma ukuphikisana naye uqhamukela ngezinye indlela kodwa ebenza into eyodwa ufuna lento aqhamuke ngezinye indlela ngoba yena usehambe zonke igaba lezi usebenza lo muntu wengamele angazi lo moya wengamele ukhosele okusho ukuthi konke kuphila ngaphakathi. So umkhulu uyavumelana nalento ukuthi ukuze sibuyise isintu sethu kumele sibuyele emakhosini ngalendlela osho ngayo into kumele sizibuze ukuthi okay kuyekuthiwe thina ngoba sikulenkinga esikuyo namhlanje sisizwe simnyama ukuthi saqhela endleleni obaba mkhulu saqhela ebukhosini nobukhosi saqhelelana nobukhosi. So ungasho ungabe nawe uyavuma ke bese kulento engokulalela uyisho ukuthi ngabe mangabe amakhosi ayagwamanda athatha izinto aziqhaqela wona yibona abantu kumele sibalandele ukuze sibuyele endleleni yomkhulu. Uma singalandela umoya wobukhosi okuyibo ngoba ingubo indlalwa phansi kodwa iyakwazi ukukhusela okusho ukuthi inkosi ikhona phansi ikhona kuphi phezulu uyakwazi ukuthi ukhuseleke uyakwazi ukuthi ukhosele okusho ukuthi umama ubaba kodwa bonke baphethe ubani ubaba okusho ukuthi if singabuyela ebukhosini okuyibo isintu sethu singabuyela ubantu. Okay yebo kodwa hayi endikini ngoba phela uma sizothi thina inkosi yindiki sizobe silimele lapho ngoba indiki liyabulala. Okay Umchitho wegazi lowo umzingeli uqobo lwakhe
umzingeli ungqondo wokukushaya ngestrategy ngoba ngisho nje ngithi uthi ezentweni eyodwa ebonile ukuthi manje uthatha ngendluzula uyenqaba unamandla ukwazi ukulwa akuqhamukele ngenye indlela ngoba yena usekhule ikhaya wakhula. okay If thina singabuyela emoyeni sibamba ulimi lukabani ikamoya siphinde sibuyele kuphi emhlabathini sisebenzise umhlabathi singabuyela kithi okay sibe abantu abanjani abaphelele ngoba ubukhosi buphethwe izulu nani nomhlaba. yazi ke wena mkhulu into engiyibambile mina kulento ishoyo yobukhosi isikhwama nezimpande ku-part 1 masikhuluma la sikhulumile ngalezilwane Bhubesi, Dlulamithi, Ndlovu, Bejana neNgwe. Sakhuluma indlela lelwane ezihlafuna noma ezidigesta ngazo noma ezidla ngazo ezidla ngayo zonke. Yebo, Zinama aspects ekhona umzekelo indlulamithi ibamba okungale kwemithi ibonela kude. yebo, Ibhubesi liyagwamanda kuchithwe igazi. Iphondo likaBhejane lidlilwane yebo, elapha izifo. Lidla impande futhi. Inesishiyayo. Ingwe ithatha isilwane kodwa ikhuphukele esihlahleni. Ingwe phela iyinkosi le. Lalela ke mkhulu la ngiza khona. So uma sikhuluma sithi abantu mababuyele emakhosini sizama ukuthi philosophically kumele sibuyele kule ndlela Babe yinono baba bangoni. yes asisho ukuthi buyela uyokhonza phansi kwenkosi ethize Hayi ukhosi yipi kanti inkosi Yeah. ayikho inkosi indlela yobaba omkhulu ababephila ngayo. Yebo, sibuyela phansi emhlabathini babephila ngomhlabathi noba babephila ngomveli inqangi babephila ngezulu labo bantu babelalela la benze phansi balalele la benze ibona ubukhosi lo. Okay. Okusho ukuthi ke mkhulu masikhuluma ngesikhwama sikhuluma ngeimpande ziwukhiya ukusibuyisela kuyo le ndlela Yebo, ubukhosi noma bona bebelindele ukuthi masithinta impande sisho ihlahla sizoyibala ngendlela yazo. Sikhuluma ngomsuku thina masikhuluma ngempande. Sikhuluma ngento engamele konke ephethe konke masikhuluma ngesikhwama. Uma sikhuluma ngobukhosi sikhuluma ngento ephethe umsuku nani nokukhusela noma nokwangamela okuyini okumoya. Ngoba ingwe ngoba ngishilo ku-part 1 ngathi ingwe ibaphethe bonke lapha. Angiyibona ijiraffe inamabalabala. Ingwe ikhona. Uyayibona uBhejana mnyama. Ingwe inombala omnyama. Uyalibona ibhubesi ligold. Ingwe iphethe ugold. Angithi siyavumelana lapha. kakhulu siyavumela. Indlovu noBhejane kunesikhumba esifanayo. Leza zinto zombili zikhona lapha inombala omnyama kuyingwe. Ibhubesi likhona lapha ilo cream obambe isikhumba sonke. Bese kuzoba ugold ijiraffe igold noma ingathi orange. Ngathi orange no black. Ibambe kuphi? Kuyingwe. Ingwe iyona nkosi ingakho bethanda isikhumba sengwe amakhosi enyama ethanda isikhumba sana. Ukuze akwazi ukuthi abukeke njengani njengenkosi ngoba ingwe iphethe bonke labo. Iyakwazi ukuya phezulu, iyakwazi ukulwa ngamandla, iyakwazi ukulwa ngokuchitha igazi. Kodwa ngeke uyithole ingcolile. Ngoba yini? Ilinono ibaphethe bonke labo. Ingwe. Mkhulu ukuqedelela bengicela ukubuyela emuva kancane just ukucacisela abantu khona labo ukhuluma ngale inkanyezi ezintathu. Le inkanyezi ezintathu yilezi ngisifuna bathi Sirius star system. Yeah. Iphathi kwezinye inkanyezi okuthiwa uOrion constellation. And then lezi zesilimela kuthiwa Pleiades constellation, 7 sisters.
lezi le constellation of Orion mayimile imenje ngephondo likaBhejane bayibona lento Yeah. so iyakubonisa i-relationship yenkanyezi ilanga inyanga nendalo la enzansi Yeah. ngiyacabanga mkhulu sesigoqile lento ikhwama impande nobukhosi Yeah. ngoba kodwa ngiyacabanga ngoba injula lwazi kamoya iningi mhlambe ngilanga sokhuluma ngekhwama zodwa kwindlela ikhwama eziphethe umcebo njengoba abantu abaqonda ukuthi njengoba sinamabhenki lo yamcebelo udonswa ngekhwama ethize Yebo. sinabantu Angithi baze bethi mawudonate wenza isikhwama. yebo masibheka Ukusho ukuthi mawufaka ebank wenza isikhwama. wenza isikhwama sibheke inkampani kakhulu ezikhiqiza ukudla esikudlayo noma esikuthengayo kuthiwa iBig 4 la ikhwama thizeni eziphethe lapha Yebo. Kune fun fact la mkhulu kune company ekhiqiza ukudla esithenga kuthiwa iPick n Pay Yeah. iPick n Pay iphethwe yasungulwa uRaymond Ackerman mawungayibheka iPick n Pay nalemibala emithathu omhlophe ublue nobomvu umnika umsunguli wale company unonyaka eshonile le company yazi ukuthi iluza imali manje isizathu salokuthi kunesikhwama thizeni ebeke sisebenzisa Yeah, unjalo. mhlambe umndeni wakhe awukwazi ukuthi so ngizama ukuthi lento eyithwalo bangayibheki einyangeni zakithi nabelungu yithwalo abasebenza ngayo Phela uma sithi thina sibuyela kwabangoni. Phela iSolomoya libuyisela umuntu kwabangoni. Uma sibuyisela abantu kwabangoni yonke lento ikhandwe yini? Umlungu. Yonke lento ubuthakathi umuntu omnyama kathakathi. Akaza thakathi umuntu omnyama. Noma akasingumlungu. bazokuthikisa Hayi umuntu omnyama kaloyi. simthole engqulu lapha efaka imithi ejabti Yebo introduce ubani lento yobuthakathi. Introduce abelungu. Ibona abakwazi ukuthi kuvusa umuntu. Ibona abakwazi ukuthi kuhlinza umuntu ukukhishwe ngaphakathi lisetshenziswe okwelapheni. Yibona abelungu. Ukuvusa amathambo wasusa phansi. Amathambo uwasusa phansi. Bakwazi ukukhipha amathambo phansi emhlabathini. Bawapende bawahlanganise bawahlalise. Omuntu hayo ithambo elikhandwe ngoplastic. Ngikhuluma abelungu yibo laba abakhande lezi zinto bakhanda ipoki bakhanda yonke lento siqala siba nesipoki nje ingoba bafike iwaiting room igumbi lokulinda laba shonileyo noma labadlulile emhlabeni baqale bangcolisa lona ukuze kuzokhandeka lemimoya lapha phansi ijulile lento isho mkhulu ngoba uma ungcolisa umkhathi wena usitshela ukuthi thina uma sikhubukela phezulu asibuye sehle ngoba sikwazi ukwedlula qiniso lelo asikwazi sizodlula kanjani kunamagesi lapha akhandwa ama-factory akhandwa ama-industries sedlula siyapi kulise kunentuthu lapha phezulu kunamakhemikhali ongawatholi umoya wethu awukhona ukudlulela phezulu kube kwama-satellite lapha phezulu ingakho ubona abantu abadala bebengayifuni ugesi bengawufuni ugesi bengawufuni umsindo phakathi kwekhaya umsindo ubungazi ube khona emini ngalesi sikhathi kunemvunge kodwa ebusuku bafuna ukulalela bafuna ukuxhumana nomoya so manje abelungu bakhanda ama-industry uthi ulele lapho imoto uyabona lento lena yenza ukuthi abantu bakithi bangakhoni ukusondela kithi imimoya yebo imimoya yabantu bakithi ayikhona ukusondela ixoshwa uthi usalalela umkhulu lapho ulalele lapha ulalela umkhulu uCalifornia ngapha mkhulu mabe singcoba basifake emabhokisini amabhokisini afokhona uyabona bayakuvala yabona mkhulu ngeke siqede yazi mkhulu ngizocela ngoba kune keyword ku-part 1 uye wayikhuluma ulwimi ley'nombolo ngiyacela ngelanga sisenze leso sihloko sizoyithinta sixolise futhi wena mkhulu ngokuthi ku-part 1 sesadiviata kakhulu but sesakwenya mkhosi sibuthinte kakhulu la ku-part 2 sizamile ukuthi sicacise abantu bazosho-ke kuma-comment
ukuthi bafuna bazwe kanjani bafuna ukuthi sithi siyacela ke mkhulu ukuthi abantu mabaqhubeke ba-subscribe ba-share ba-like siyabona i-channel iyakhula ngesivinini siyabonga kakhulu mkhulu ngizocela ukuthi nginike intambo ucacise indaba yembizo ucacise indaba yetho and then ucacise ngendawo etholakala kuzo. Oh okay ngiyabonga Dlomo sesivala nje siyabonga ababukeli beSolomon TV. Kusile sompaka kwase ngale